Spoštovani gostje, dragi predstavniki medijev, lepo pozdravljeni. Danes je za nas pomemben dan, saj tudi uradno odpiramo hišo Evropske unije v Ljubljani. In my opinion, Europe is not only an internal market. Europe is not only euro. Europe is also a dream. Europe is our identity. We are all together Europeans, and we need to work all together in this difficult moment. During the globalization, we need unity if we want to compete at global level. If we want to strengthen every European citizen, we need to be united, all together for our country and for our European Union. This is the future. It's the only one solution if we want to compete with China, with Russia, with the United States, with India. It's the only one solution, to be united. And the message, today's message is we want to be united. The European Parliament, the European Commission, and the Slovenian government, all together in favor of citizens. I'm very happy to be here together with my good friend Antonio and with Violetta to inaugurate this European House. It's a good idea to have the Parliament and the Commission, the two really communitarian institutions, living together under the same roof as we did in other European capitals. I would invite Zoran and his team, and I'm grateful for this team for having organized our visit in the best way possible. I would like to invite them to invite as many people, as many Slovenians to this house, because this has to be the place where in Slovenia European debates take place. And please invite them and tell them what the European Union is about. I had the citizens' dialogue yesterday. The knowledge can be improved, and we have to inform in the best way possible our citizens on the ambitions, on the instruments, on the means the European Union has at its disposal. Z otvoritvijo teh novih prostorov bo seveda še več možnosti za pretok informacij, idej in pobud v obe smeri, iz Slovenije do evropskih institucij in od evropskih institucij do naših državljanov. Pri tem pa bi si želel, da bi si Slovenci večkrat priklicali v spomin to, da Evropska unija je tukaj, da Slovenija je Evropska unija in da Evropa je naš skupni dom, v katerem živimo in ki ga skupaj soustvarjamo. In želim si, da bi bil glas Slovencev, naših državljank in državljanov in vseh drugih, ki bodo tu pri nas bivali, se nahajali začasno, slišan tudi preko te hiše, da se bodo tu ustvarjale skupne ideje, ki bodo slišane tudi v evropskih institucijah in širše po Evropi, in verjamem, da bodo tudi tiste prave ideje za Evropo prihodnosti, ki bodo nastajali v evropskih institucijah, slišane in pojasnjene tukaj. En lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Pozdrav vsem predsednikom, vsem poslancem, vsem gostjam in gostom. Zahvaljujem se v imenu komisarjev za izjemne prostore, v katerih bomo seveda v času obiska v Sloveniji lahko delali skupaj z vsemi, ne samo mladino, vendar tudi z vsemi ostalimi, ki so ustvarjajo podobo Evropske unije. In obljubljam, da bomo o beli knjigi veliko govorili, se odkrito pogovarjali in soustvarjali novo podobo, ki si jo vsi želimo. Verjamem, da vsi verjamemo, da le skupaj lahko sežemo dlje. Hvala lepa.